twahikaga kubareba emisiri twacine emisiri go kurya ebichori nurwo rutoke rwitu mbwenu nyabura. Hariho okwerarikirira omubatura abaherire irindiro ry'inyamishwa erya Katonga Wildlife Reserve bwanyuma y'enjubu kugumaniza batahirira zikabonera emisiri yabo ekireteire batandika n'okutina kuza omu misiri ngu zitakabaisyaho akabi. Tuyine ebizibu by'okubonerwa enjubu turi hihi na paaka konka kutwarugire kuhinga omu kibanza ekitu twapangisa ahandi nabwo enjubu ziza zatwonera zarya ndundi ibiri z'ebichori tuzagumana ziriye ebichori nanye natina kuzayo omusiri. Nabimanya Joy nashoborora nkoku enjubu etarakomere aha misiri yonka ngo kureka ekamuhutaza ekigere arikutasya enteze omushaha z'omwabazyo ngo kandi nangwa n'abapaka tebaramufiireho. Kaba nintasya ente babiro mwazi shampi n'ecweka nabinga ente naziye ndikuzita mu rugo nyowe enjubu kunagirebere ngira ngo yagenda ati yo kuyakira hifo nkaho yahinduka nkanyeho muzikuru wanje ngira tukaka tenzu yaza kutwita awo yirukansika nyo kunagire kwirukanga ntera ngo hansi nkanzwire kikito nkeje kinjwire ato mukugwa hansi ngo aho ngarame. Ari mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa akakukuru ashoboroire nkoku ekizibu cy'enjubu kitandikire kubera arikiriza ahabwa abatura okuterwa enjara. Nambwe no kongo mukazi wona abyagire nzara kufite mpaka nangwa ni mukabasha kumyemerere muri atejo buzizire tinko manye cyo buri mwaka gwino bya nyuka takare nejo mwigi bukuri kazara na munga tingariye bagazu mwigi bukuri. Eki kireteire abatura kweterera enduru omubari kukwatwaho ngo barahukiye kubajuna ekizibu eki kandi abapaka tubakubasa kutufaho gavumenti tuteketekeho ebironde kuturabeho abo kubarhenzara yamane bichone twatupuraningira akahumba ko kurisa family zitu na nenyanya kunda asomesa abana kutungezo kubasa kunyambo mutere bugombe batuyamba go kuba netwetengo biyambya. Betho nawe ori omuhwezi w'entumwa ya mukuru w'ihanga omurikazo ashoborire nkoku barukwija kubuza abarukwatwaho kandi yagaruka yarabura abarukutahirira irindiro ry'enyamishwa kuhiga ngone beja kutunga obuzibu. Tumagombola twatwa tubiye report baturiye umuhaniki kandi to ahasitete district security committee tukishitama burukweza tukishitama ntishitama hona memba wa Katonga twatumiye mwen haba vise security twatsikimana ntumugira ngo enyamisho zazarakanga sana tkondaje munonga enyamisho ndokora gira baraza control mwen abisheme turetaka kimana hato twakimana in fact tuzategeza kushitama na umuziki twaza kumutera yatakubuyo yarinde nyamisho aho kwatumine twaza kushitama keka kwatumine security committee arashitamaho. Beitu kutwakira uri omugambirizi w'amarindiro g'enyamishwa omwihanga Bashiru Hanji ahasimu yashoborora nkoku bariyo nibataho oburyo okwombeka ekitimba ky'amashanyarazi kandi yayihanangiriza obuteita enyamishwa. One of the things we do is that we are doing electric fencing in some parks. But also in areas where we don't have electric fencing, we have a problem animal capture unit. And once people in any way feel threatened by an animal, they tell us, and we go and we rescue them to save lives of human beings, but also to ensure that the animals are not endangered. And most important also, to ensure that the animals do not stay in the community. Kandi hona abarukurira irindiro ry'enyamishwa erya Katonga Wildlife Reserve batwire omurikazo nibetombeitira abatura abo kwiga omwirindiro ry'enyamishwa eri okurugerera ahabebembezi gasha kwasima naume omurikazo.